Җиңү көнендә күңел яралары кабат яңара. Бу көнне кайтмый калган авылдашларыбызны искә алабыз. Бикүле авылында яшәүче сугыш ветераннары шулай ди. Бүгенге көндә авылда 4 ветеран исән сау. Сөйләр сүзләре, искә алырлык хатирәләре шактый аксакалларның. Әмма сәламәтлекләре аларны бу мөмкинлектән мәхрүм итә. Алар белән безнең хәбәрчеләребез дә аралашып кайтты. Ул сабыр күрсәтте безгә бөтен бу ağırlıklı çıkardı. Әнә шулай күз яшьләренә буылып, Бөек Ватан сугышы ветераны Вәлимхәммәт ага Минугылов бүген шушы дәһшәтле елларны искә төшерә. Сугышка 1942 елның 7 июнендә алына ул. Ишәү киттек biz белән авылдан чыгып, Шәфик абзый, мине бай Фәтих. Военкоматка бардык, военкоматтан безне инде военкоматка бардык. Алар Казанга направить иттеләр инде. Казаннан Ижевскийга. Ижевск шәһәренең хәрби полигонында ярты ай әзерлек үткәннән соң аны Сталинград сугышына җибәрәләр. Хәрби чыныгуны 1011 укчы полкында разведротада укчы булып башлый. Сталинград янындагы каты бәрелешләрдә Вәлимхәммәт ага каты яралана, контузия ала. Дәвалану өчен сугышчы егетне авылга җибәрәләр, ләкин ай ярымнан соң кабат фронтка китә. Карелия муендагы сугышларында Выборгны, Эстонияны, Латвияны, Литваны азат итүдә катнаша. Җиңү көнен Балтикада каршы ала. Ләкин хәрби хезмәте дәвам ителә. Ул бары 1947 елда Астрахань шәһәрендә тәмамлана. Без күргәнне Аллаһ Тәгалә күргә язмасын bizden Diğer tanış şaşasını ne kadayım. Biz görgənini bir kimge de göstermesek. Açlık lafası da dünya tanıştırsın, tanış olsun ya Rabbi. Tanışlık bütün illere, vatsalarga tanışlık olsa inşallah mani. Avursak da hakimet aşatıp tıra, verip tıra. Allah'a şükür, rahmet olsun hakimet. Вәлимхәммәт аганың сугышта күрсәткән батырлыклары эссез югалмый. Батырлык өчен медале, Бөек Ватан сугышы ордены белән бүләкләнә. Ветеранның сугыш чоры истәлеген, хатирәләр тулы йөрәге һәм бер кочак орден медальләре саклый. Ул еллар вакыйгаларын Вәлимхәммәт ага иркенләп сүрәтли алмый инде. Бөек Ватан сугышы ветеранының сәламәтлеге какшаган. Бүгенге көндә ветеран кызы Саимә тәрбиясендә. Әмма аягындагы бүгенге көнгә кадәр сакланган ярчыклар шушы дәһшәтле елларны искә төшереп, күңелне әрнетеп, йөрәкне сыкратып тора. Тыныч тормышта күмәк хуҗалыкта эшли ул. Вәлимхәммәт агага 25 ел авылда имам-хатиб вазифасын үтәргә туры килә. Хаҗ гамәлен кылу бәхетенә ирешә ул. Бикүле авылының мөхтәрәм карты яныннан авылдашлары üzülми. Şuşa Bikülü avlundan Beyik Vatan Suğuşu'na 218 kişi suğuşka gidip 99'u İsensau kaytıp kalganları yavu kırında yatıp kalganlar hem şuşa hürmetke 9. mayga barlık veteranlarını bugünkü sikinde 4 veteranımız İsensau Allah'a şükür çakırıp tol hizmetkerlerini çakırıp İskə alу көне уздырабыз. Бөек җиңү бәйрәме якынлашкан сайын сугыш ветераны Кәлимуллин Миннехан Минәхмәт улының йөрәгендә шул дәһшәтле елларның кайтавазы кабат яңара. Бөек Ватан сугышы тәмамлана, әмма аларның гаскәре Совет-Япон сугышына озатыла. Мен 17 yaşta gittim. Sorukka vardı, запасный пункт Sorukka gittiler. Больнистан çıkan kartlar bile birge запасный punkt'ta bulduk. Barıp birer atnağın atırdık da yüzümüzde de gittiler şu kartlar bile birge suğuşka. Germaniyadan jirakta geliltip duplaganları nasıl beni vat küterebiz deyip at boyca sazırlar Germaniya'nı bizden vayızka sırına baldı at boy. Şulaytıp biz yaşlar anamını bilmiyor bize kartlar satlanışırga tutunganlar kitemiz Vostokka bizge karşı 2. front açıratırgan Yaponiya gazip. Şulaytıp iltibir gittiler bizde Vostokka, Mongoliyaga.
Mongolya'da şu sastavını boşatıp aşattılar, içerdiler de çıkarıp jiberdiler Yaponiyaga karşı frontga. Әлеге сугышта күргәннәре ветеранның бүгенгедәй хәтерендә. Шактый өлкән яшьтә булса да Минихан ага барысына җентекләп сөйли ала. Әйтерсең лә тарих кабат яңара. Mongolya'ны öttük, Manchuria'ны öttük. İki Hingan'ı öttük, zor Hingan bile, kiçkine Hingan diye, большой Hingan, malı Hingan dilerinde öttülerse. Şunu öttük, anan. Kitay yerine girdik, Kitay yerinden de tırletildi isimlerini edip bitirildik de yok. Şulay etip zor kurtları Manchuria'nı aldık, Pekin'i aldık, Port Arthur'unu aldık, Dayırınlarını aldık, şu şavasına. Port Arthur'unu bir üstlenlik kenarında, elekike Rus kurtadık. Şu kurtlarını aldık. Bir katı vardı soğuş, bir katı vardı. Bir katı vardı. Aslında bunu orman içindekinden de hoşu buldu. Kukuruzum Kitay'ın seçken, kukuruz içinde hoşunun ağır. Kıvrımlı bir nesneteki tamam üstüne varıp çıkmışlar hoşunun kadın. Hani smertlikleri bir kabaka tukuşaları bizden beni türmeden alıp ıştıraflıklar dileri soğuş vakitinde türmeden alıp libereleri, şuşlarga ıştıraflık dileri de alar bir kat soğuşay. Şuşunun kebiktiklerinin smertlikleri var. Tamam bir ismi yüzünüzü suya yüzünüzü içenki şungunca atışa şungunca edip bıçak bile bir katırgıtıp soğuşaları. Kayartırıp bıçak mangayga mı direkte mi ırgıta şuşunda elektriğe bıçakını. Şuşunda dileri bir kabahat soğuştular, bir kansız buldular. Бары 1952 елда гына туган илгә кайтырга насыйп була Минихан ага. Ул вакыттагы җиңү шатлыгы бүген дә ветеранның хәтерендә. 9 май җиткән сайын йөрәгем кайтмый калганнар өчен үзгәләнә ди ветеран. Мен авылга кайттым 51 елның 9 августында аннан чыктым Китайдан. Войска безнең анда калган әле. 50 елда да аннан чыкты dediler войсканы. Çıkardılar dediler. Ben 51 yılında 9 Ağustos günü andan kuz kaldım kızım. Kitay'dan. Özümüzün Rusya yerine çıkarsın eden balaları türmeden çıkar şekilde sızgıralar, kışkıralar, ilin görmeden halık 6'şar, 7'şer, 8'lerdi. Kaysı cırlı, kaysı sızgıra, kaysı kışkıra, pırbaşa gidip geliş ofisirlere de duraklar getirirler diyetirler, kıtbalayını magazin dediler. Saldan siz bit vayska, siz bit demobilizavniler hazırdiler. Kayanda bir kim sözü kermeydi. Ana halgalı yüz yerine isen safşıgıga, biz yerine. Тыныч тормышта Минихан ага гомере буе хуҗалыкта механизатор булып эшли. Почет билгесе ордены күп санлы медальләргә ия ул. Тормыш иптәше Рәйсә Бәдретдин кызы белән 40 ел гомер кичерә. 7 бала тәрбияләп үстерәләр. Хәзер улы Минәсхәт килене Татьяна тәрбиясендә онык-оныкчыкларга куанып, тыныч тормышка шөкранә кылып яши ветеран. Ernim baştan inal şartlarından nitiden ernim, kalganlar için. Görsen anda kızım, direkt elden yıkıldı. Bar üstünden can kütüp gite, elgi bilip kalganın. Bar maşina ütüp gite, bar elgin acayları attığını çırak bulganda kümüp de kaldırasın, şursunun gene kebek gerek. Şunun bile tufrak buz kalkala bezirek küm gelip kaldırasın. Ondan neyse kazıp kümeyelmişsin. Kırtlap yatağı kızım, elden ileri. Allah'ına söylersen bar da gerek yarılmış. Şuşlarının alıp görüp erinip yatağım, annem yatağım Allah'a şeker. İsen sağ kaldık tek koyam. Yatağım Allah'a şeker, bizge kadar ömürler birgen iken eli kalmadık. Elle kaylarda yat, yerlerde yat, tufraklarda yatıp deyip. Күпме генә вакыт үтсә дә, һәркем хәтерендә Бөек Ватан сугышы илебез тарихында иң авыр, иң дәһшәтле сугыш буларак сакланыр. Бикүл авылы халкы эчендә. 20 гасырның 40 елларында безнең халкыбызның нинди зур батырлыклар кылганын, хәзергә һәм киләчәк буын хөрмәт һәм соклану хисе белән сөйләр.